This is our first ultrasound. Here. Good luck. And look what? Yay! It's your first picture. We saw the first heartbeat. Yeah. Oh, so happy. Hey. Hi, baby. So, just letting you know na nana na mo ang gender. So, wala pa may ibaw kung boy ka or girl. So, amo ning ikuha sa ultrasound nangutan na siya kung ganahan may makabaw sa gender. Ingon ko nga ibutang lag envelope kay amo siyang i-reveal nga kami lang na sa imong papa. So, karon ako na ni hatag ni Saj. It's Auntie Saj. And ako ni siyang siya mo palit sa kanang smoke bomb kay ganahan may makabalo through smoke bomb because it's nice. And also kina siya Amazon account. Thankful kini ni Auntie Saj. So mana ako na ni hatag tomorrow and then I will take a video with her getting this. I got it. Hi Langga. This is Mama. So, I'm wearing blue if you're a boy and pink if you're a girl. So, asa man gyud? Makabaw na gid mi baby. Unsa ka? Sa mga Dodong Or Inday?